ମାମା କିଛି କହନା अरे पुओ ପୁଅ ମତେ ନେଇକିନା ପଳେଇଲାଣି ତାକୁ तो आगु पटेल गला इसे नहीं ପୁଅ ମତେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସେ ପଠେଇଲା ତାକୁ कचौड़ी ଭୋଗ ଭଲରେ ଧର ହନୁ ହନୁ ଛଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ते मजरे बस छाड़ा ना मम्मी बस बड़े साइलेंट दी कोन आइला आइला गला रे भाई गला गला तो जैकेट दे दे ना जैकेट खोल दे तो एडी का ना ମୁଁ ଅଛି ସେ ଝିଅ ମାମୁ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଥା ପୁଅ କାଇଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ଆଚ୍ଛା ଧବଳେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ କେମିତି ହେଇଥିଲା Hmm?